Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sultan Perpatiah, Sultan Alamsyah. Iyo ke Sultan Perpatiah mana ka disampaikan? Sampaikanlah. Sungguh pun Sultan Perpatiah surang non tembau. Nan sarapeknya lah niniak mama. Nan kadang basa batua. Alim ulama basar itu cedik pandai. Tarui kepada sialik nampai setempoh lalu. Pulang sabonong suri. Indak ka dia tuk dibilang gala. Nang kaparatuk kapamilang. Dusambah saja memulakan. Bukan nambo bemakasui nak malampau je malintih dia. Dapat ni mama silang bapangka kerajunan bapokok. Dek karano lah boleh ayah ke pembuluh. Lah boleh kato yang mufakat. Di maso di hari nang kini diambo terabitnya sambah kepada Sultan Perpatiah. Yolah. Samaso di hari dan dahulu dijanji nalah bakarang Allah batapi. Di padanan bau kualah bamuliakan. Kok jauh lah baturui, kok ampia pun Allah tibu. Kok janjang nan tetaga Allah batingki. Kok banduan nan tetagun Allah batapiai. Kok lapiak nan takambang Allah bakaduduai. Allah senang rasa dalam hati. Allah sajuk dalam kira-kira. Limbak di balik pada itu pandang jauh Allah balayangkan. Pandang ampi Allah batukiakan. Dilayangkan pandangan kanan jauh nampaklah nenek mama 100 sialik nampai setampuh pulang sebondong. Ditukiakan pandangan kanan nampian nampaklah juadah dan Allah ke tengah. Ku nasi nambasan dua Allah bahidangkan. Ku ayah nanti si Allah balatakkan. Rasanya lah salamai jo sambarono saja. Gadang harapan di pihak kami supaya niat nanyo sampai kawan nanyo lapih untuk memakan nasi nala balatakkan meminum air nala tesikan kepada niat mama alim ulama. Jadi pandai 100 sialik nampai setempuh pulang sebondong. Itu benar buah kebenaran dan kami sampaikan kepada Sultan Perpatiah. Sampai itu Sultan Alamsyah. Saya kira-kira Allah Sultan Perpatiah.